Hey, nayi video kaGirl lo ngapho, uGirl phela. Yebo, okay, umjita but sesimbiza ngoGirl ngoba phela ngithi uyigiya yabo, so sekuGirl. Yabo, nanga uGirl ngapha. Uthi uMacingwane eThekwini waconsa amathi ebona ithanga lakhe. Hawu Macingwane kanti. Ayi ngeke ichula ngibona uyivuma lento. Uthi lo sisi lo ngapha uGirl. uGirl phela manje angithi. Ngiyambona ngathi uGirl vele, uGirl. Hey khona yabona lo impela khona mawumbheka kahle. Yena impela impela ungasalusujika khona kodwa khona ukuyi unga. Hey yabona awubuke nje mfowethu ukuthi ngampela yabona mathi ukushaya ngevideo call uvele kanje ngasho ukuthi lo mabhebeza lo bafethu ale cherry into le sengafika ujike khona ke yabo. Uthi ungizwe wabona ithanga lakhe angazi kuphi esemsebenzini yenza ipaperwork ungizwe wazoyithathisa iphepha i-newspaper angazi ungizwe ezowenzana ungizwe wabona la amathi ethi ju ebona ithanga kusho lo sisi kwivideo uthi uyathuka nje uthi ungizwe wazama ngayo yonke indlela ukuthi efuna ukuthi emnaka uthi wam-ignora nje wayithulela nje ungizwe sathe ehambe eyitatazelisa eyibusisa something ebona nje ithanga usho uGirl lo ngapha. Hayi bese siyayibuza ukuthi hawu uMacingwane kanti naye wathatheka naye hawu uMacingwane ngathi umemeza kangaka nawe ke wathatheka kanti hayi inzoyizwela ivideo kalo sisi uyichaza nje kahle ukuthi ungizwe nje wangifuna ngamziba wangifuna besasathe wayiphuzisa amanzi waconsa amathi ebona ithanga lakhe uthi ungizwe waze elokho ejikile nje la etafuleni usisi la elokho ehlili khona uGirl lo phela sekuGirl yabona impela amagiva futhi yabona impela niyithanda amachiri yabona niyithanda ukushela ngisazolingeka ngoba phela lo muntu uyabona nje ngathi intombazane nje straight yabona mathi ukushaya ngevideo call uvele kanje hawu ngavela uthi hawu mama ngiyakushada mama sengafika ujike khona ubona hawu kahleni baba wethu kanti hayi sengafika ujike ethi cabanga nje evele ekubhukhela iflight ekususela eGoli ubuthe lo sisi useThekwini iGirl ithi iseThekwini ivele ikubhukhela iflight ikuse eThekwini ungafika ukwenze njani phela uthothi ubuhlangana la kuma social media nasherelana amanamba wena uboni phela yabona manje lo muntu akasabonakala ukuthi uyigame manje akabona ngathi cherry nje mawumbheka ubuso bakhe iface ngathi cherry akafani nathi amazamazama ngoba thina sibizwa ngamazamazama ngijabule kabi phela ngibona umshado walensizwa yakithi kwaZulu nalensizwa yakwaXhosa ngijabule kabi ngoba la macherry lawa sibalakelayo lawa athi hayo amazamazama nisele nathi mazamazama nizowathanda kumnyama kubovula amazamazama ayithi nizowathanda uyabona nje uthi lo sisi kwivideo ungizwe waconsa amathi impela membona ngendlela egqoke ngayo uthi ungizwe esetatazela wayengasazi ukuthi kumele enze njani mase siyayibuza hawu Macingwane lo kade memeza kangaka madolo naye uke wajuza amathi angiboni ukuthi ichunilo ivuma lento cabanga nje sekubhukhela iflight ngeflight eThekwini yes evele kuUBhele kuvele kufika iV-class izokuthatha uvele ubona ukuthi uNkulunkulu ngangena emnothweni somandla ngangena emnothweni ivele kushiye nje lapha emhlanga ivele iUber nje ithatha iV-class Uber Black iV-class ikuthatha ikufake phakathi emhlanga uvela uthi uNkulunkulu wami kodwa somandla ungenzani simakade awazi lutho phela angenza drop evele kuvulele emelapha phezulu ibalcony ethi khuphuka baby ukhuphuke yebo uthi hala ngizohlala iviki lonke wesivulele ngeviki lonke hayi kanti umjita awunayo imali yokubuyela emuva ubethe uzokubuyisela futhi emuva ngeflight fana ubethe uzokubuyisela emuva awunayo imali yokubuyela emuva usuke ubuyele ngisho eTaxi nje usuke eDurban uzela eGoli ayikho imali bathi afike yasengiqala nithi nenkonzo lasekamereni uvela ubona ukuthi madoda kodwa uNkulunkulu simakade mawuthi uyabheka ubekelo uhenisi ubekelo connect amabhodla apha xeli thiwa thatha olithandayo mina iyanikhuza ungabomva umuntu
ubuthe ungawuvashela umuntu ungenamali ngiyakutshela kufana nokuvashela intombi ithi intombi angisajoli hlukene nomuntu wami kuyiwelo uyafly uyahamba yako Cape Town koThekwini noma le local la eGoli uhamba ovashela intombi manje intombi indoda yabaxabana ikufica indoda khona awunasipam uyawukunya uyabona nje uthi lo sisungizwe waconsa amathi kabuhlungu kabi ngithi mina hawu macingwane wonke impela waconsa amathi uthi nje wane wabona ithanga lakhe waconsa amathi kodwa ke yena mawumbheke ngephela bafethi awucabange nje uzomthola kwi social media ujole naye awuboni ukuthi gay yabo uyithetha amabhebeza wami uthola isitabane sikubamba ukuthi sikwenzela yonke into oyifunayo singakuthengela isitawu singakuthengela singakuswaphela impahla ngo50,000 sikuswaphele kanje impahla sithatha impahla ze50,000 sitawu sithanda into itawu into enelebuli phakathi enze yagqoka thengele impahla awuboni ukuthi sitabane thengele impahla ethi uma ufike nje ade kubhukhela iflight uma ufike eThekwini evele thathe ngikhiphe eyokuswaphela impahla ngo50,000 semele wenze njani semele ungene angithi ubungaboni semele ungene phela uzongena mina ngiyanikhuza engishela kuma social media asazi ayizona ezinhle bafowethu asinawo mona nabo lamajitati sathi kuba amagay ayivela amajita lawo futhi ngiyajabula maye bezoshintsha beba amagay ngoba intombi engayiqeda pho ngiyajabula bethu abashintsha impela beba amagay abasale nathi laba amazama khona bazawukunya nina nizosala nathi niyathanda nizosana nathi DJ Maphorisa phela DJ Maphorisa naye yabona izama le nto le yabona nizosala nathi DJ Maphorisa amazama ngoba hayi lamajita la nithi ahelisama nawa ngapha eceleni kamacingwane umacingwane naye la wacisha impela wakhubeka wawa ebona ubuhle ebona ithanga kusho yena usisi akusho mina kusho usisi hayi macingwane ayifani nawe lonto leyo hawu